Nguhaye ikaze we wamaze kwiyunga ku muyoboro mugari wacu wa YouTube witwa Umusingi TV, aho uri hose nizere ko umeze neza. Niba utarakora subscribe nawe iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo wiyunge kuri uyu muyoboro mugari ukugezaho amakuru agiye atandukanye, haba avugwa muri politike, haba havugwa mu myidagaduro, by'umwihariko mu makuru agiye atandukanye y'abahanzi, showbiz nyarwanda ndetse no muri siporo, aho tuzajya tuganira amwe mu makuru agiye atandukanye yibanda cyane kuri politike, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Nguhaye ikaze rero aho uri hose, waba uri mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, waba uri mu ntara yacu ya gatanu y'aba diaspora, twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kuganira rero ku makuru agiye atandukanye, cyane cyane yiriwe avugwa mu bitangazamakuru bimwe na bimwe byandikirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, aho turi buganire ku makuru avugwa mu Rwanda, aho umucuranzi cyangwa se uvangavanga imiziki uzwi ku izina rya DJ Toxic yamaze kurekurwa. Turaza kurebera no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ibivugwa muri icyo gihugu, ariko nuko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange ubu ngubu ashobora gushyirirwaho impapuro zimuta muri yombi. Turaza kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo urusheho kuzajya ubona amakuru agiye atandukanye. Nguhaye ikaze rero. Arnaud de Busha uzwi nka DJ Toxic, nyuma yo guhamwa n'ibyaha yarakurikiranyweho kuri uyu wa mbere tariki 4 Gicurasi 2026, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwamuhanishije gutanga ihazabu ya miliyoni 1,500,000 no gukora imirimo y'inyungu rusange asubitse mu gihe cy'amezi 6, runategeka ko ahita arekurwa. Urukiko nyuma yo gusesengura ubwiregure bw'impande zombi no kureba ibiteganywa n'amategeko, rwamuhamije ibyo byaha byose, rumutegeka kwishyura ihazabu no gukora imirimo y'inyungu rusange. Urukiko ariko rwategetse ko iyo mirimo y'inyungu rusange DJ Toxic yakatiwe isubitswe mu gihe cy'amezi 6, runategeka ko akuriweho gutanga ihazabu kuko yaburanye afunzwe by'agateganyo mu igororero rya Nyarugenge. DJ Toxic yarakurikiranyweho ibyaha 3 birimo ubwicanyi butagambiriwe, gukekwa gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, guhunga amaze guteza impanuka, n'icyaha cyo kwanga gupimishwa icyuma gipima alcohol. Ibi byaha byose yarakurikiranyweho byaturutse ku mpanuka DJ Toxic yakoze mu rukerera rwo ku itariki 20 Ukuboza umwaka wa 2025, ikagwamo umupolisi ndetse n'ibiyobyabwenge byasanzwe iwe ubwo hakorwaga iperereza. Akimara gukora iyo mpanuka, DJ Toxic yahise atoroka, ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Urukiko rutegeka ko akomeza gukurikiranwa afunzwe kugira ngo rubanze rukore iperereza. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'111 riteganya ko umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bitaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'500,000 ariko atarenze ya miliyoni 5, atarenze na miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ngahe nguko niyo nkuru ivugwa mu Rwanda y'uwo mucuranzi wavangavanga imiziki, ubu ngubu akaba yamaze kurekurwa. Reka tuvuge ku makuru yerekeranye n'akarere, tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RDC yemeje ko AFC yashoboye kwinjira mu itumanaho rya FARDC. Minisiteri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guy Kabongo Mudamuvita, yavuze ko ihuriro rya FC ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo za FARDC rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ubwo Minisitiri
Mwadavita yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano mu bushobozi bw'igisirikare bw'igihugu, yasobanuye ko AFC ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FARDC. Yagize ati kubera kubura imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ziri ku rugamba. Raporo yateguwe n'iyo komisiyo ivuga ko Minisitiri Mudavita yasobanuriye abagize ko itumanaho ko ari ikintu gikomeye mu gisirikare, kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza, ari byo byatumye FARDC itsindwa akenshi. Minisitiri Mudavita yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo, leta ya RDC yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwa na AFC. Kiri n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Joseph Kabila ashobora gushyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riyobowe iki gihugu yasabye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiriraho Joseph Kabila impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka Augustin Kabuya mu rugendo rwateguwe na ririya shyaka kuwa mbere tariki 4 Gicurasi i Kinshasa, n'urugendo rwiswe urwo gushyigikira ibihano Amerika iheruka gufatira Joseph Kabila Kabange. Kabuye yavuze ko ubusabe bwa Kinshasa kuri Amerika bwatanzwe n'ishyaka ayoboye biciye mu rwandiko rwashyikirije ambasaderi wa Amerika i Kinshasa. Yavuze ko nyuma y'ibihano byafatiwe Joseph Kabila, iri shyaka ryabaye ngombwa ko ritegura imyigaragambyo igamije kugaragariza amahanga ko rishyigikiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati mu myigaragambyo twakoze twanasabye ubuyobozi bwa Amerika by'umwihariko Perezida Donald Trump kureba niba ubuyobozi bw'icyo gihugu bwatanga impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Joseph Kabila Kabange. Ku itariki 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2001 kugeza 2019. Byari nyuma yo kumushinja gushyigikira umutwe wa Mouvement du M23 Mars. M23 ni ihuriro rya Alliance de Fleuve Congo, byombi bifitanye isano n'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yamaganye ibyo bihano agaragaza ko byashingiye ku birego bitagira gihamya ashinjwa na leta ya Kinshasa.